Pi abu blay Ukraine yu Joshua adin bu Moses uya blay Ukraine hu Joshua badi ma ban boy ikut Israel syakata gari ka bu blay lo ai nam ta ikut Israel lo ada ai lu pa blay kan gari nam ta ikut Israel ndre u blay ong yu Joshua to pinslor ba pen klan bahaya ni ba men pinyo hau lu pa da ai kan gari ka bang nai ka bamut u Joshua ng hapan ng pinslor hapan ng klan ng hapan yele kabut kindan gi jinge hapile ba kita gi bari ki syong ka ta ka ting kami ayu blay no me shule de jalam yu pada mendadan kampan uban hadu arsinlaisian aga cikret Joshua ba mere ban pensyur ba penklaim ba lo hatu ngam hukum ya ba mere ban pensyur ba penklaim ba bani ban yaladi nang tau nehe maya hi haba ku yam nama butek ba la penklaim ya kero Jerusalem o ban jibet mo o kum tau nomor akri bu ya ban tei ban ya kata kero Jerusalem ite be macam shiliang aga kiti buat kawalang ba shi kawai kiti train ban tei kero kuah pakai cilok kesan tu jengian hapan soto lalengi kuah sisa bagari tu jengian bangin situai kenapa ayah kapor kerja bangin situai mana bangin situai kelabian dia ide bagi kun bangin dia pakai lu kerja kun ni lah kita apa tu noi ke Bible kau apa kerja le kalau kerja playboy kerja kerja play ini mangi di mana ki instrument ki atiar ko play punya ni tendre ni nama apa bankam badi mangi kerja tang kata kau ni hapan soto wala dengan job dia kata mana dengan apa bankam mangi mana apa job kum u Kristen kajijok kan kajok kita menganhap ele mga ya kata-kata ma te mangiru la dingi kwa apa kini kikam bangsa kindu kini kikam leben kindu kijinga pai kijinga pa de mangi ki bahapan mi sama nasta rawi ki Kristen pi long ka jisha ko perthai pi long ka mulu ko perthai te ya ka jisha ya ka sang po apa ka sang kamu ni ma man shisong ta po yemani ni de man mi hape lang sa lang bangilo ka jisha singkat menganang san menganang rangba menganang ngam hagata kajing semua ko jangan ika baka Bible ka keren ka pelong yang abangan habat it kambaya ka jadri ka pelong yang abangan habat it kambaya kari bar ka pelong yang abangan di banong busur malangi phai ka Bible hingin lapa lesing ala banong kumki Kristen mdon jaka yo khopo lalangi ong jisha ka Bible ublay ju sei ki khopo ju sei ki rutinge bagi michmat la kalong pai nyalam ya kri baka jadri ka jongki la deban nam ta ka kam ka ni ba play usai ten mana tak kan jilong ke baslur kadi bandan kadi bandai ka way ke quality jadi ke Kristen kata kadi jing semua ke kat kum ka Bible ka bang puli jadi ka Bible ka dei ke ba tang bang puli bang sin ba ni puli lang maro kat ka bangar yo ban play jimon ana ki 6 nam ka ya ke jing ka